Maayong buntag. Naaday ko'y customer karon nagpapalit og manginasal. Karon ako na ni ihatod sa Buagsong, Cordoba. Usa ni siya ka YouTuber pod pero dako na siya subscribers. So karon padong ko sila ha karon sa Buagsong o mag-video lang ko nag-abot TikTok. Daghang salamat. Hapit na tas Buagsong ha, hapit na ta. Atas Batabang. Puling pagi ko. Barangay Buagsong oh. Nahan ko na sa kapilya nya White Gate na Blue. Naon na to. Tara. Mo na ni. Abot na ta.